watumishi wa Mungu wataenda. Kandi umwami wao azabakira. Mfalme wao atawakaribisha. Ababwira ngo mwakoze neza. Awapie asante. Haleluya. Yesu aendeko ibyo yakoze. Kila mtu atapatia zawadi abakozi b'Imana. Mungu aliambia mtumishi wa Mungu. Muremerere. Bakubalie. Ibyo bagusabye bakorere. Wenyewe wanakuomba watende. Kwa nini bavuze murashaze? Kama amesema na sasa. Wewe waje nje wazi. Hivi wakikukataa. Kuriya iyo waje umukozi w'Imana. Kama nakataa mtumishi wa Mungu. Bagawanze ni ya mtu. Nakataa na mwenyewe. Uyu munsi turiga ku jambo. Leo tutasoma neno Imana itwasanga mu gitabo cha Yeremia. Tutakutana katika kitabu Yeremia 15. Iri jambo nagise insanganyamatsiko nayise kugisha Uwiteka inama. Kichwa maneno ni kuomba Mungu, kugisha Uwiteka inama, kuomba Mungu ushauri. Haleluya. Kugisha Uwiteka inama, kuomba Mungu ushauri. Imana hari ibibazo nibashije. Mungu kuna maswali nilijiuliza. Yo nawe wakwibaza uyu munsi. Yenye na wewe unaweza kujiuliza leo. Nimba ijambo rije kugira ko tuke kugisha Uwiteka inama. Kama neno linakuja na tuambia kuomba Mungu ushauri, iyo Mana twayibona dute? Ile Mungu tunaweza ipata aje? Twaisanga he? Tunaweza ikutana wapi? Amen. Niki twakora ngo tuyibone itugira inama? Nini yenyewe tunaweza ifanya kusudi tuonane nayo itupatie ushauri? Kabisi bo muri iki gihe bananiwe. Watu wa dunia wanachoka. Usigaje kugisha umuntu inama, naenda kuomba ushauri mtu, ugasanga nawe ibyo byamunaniye. Nakutana naye ya kwake imemshinda. Amen. Haleluya. None rero sasa niumire ko twaganirije kugira ngo tumenye. Nisikia tunaweza ongea hii neno kusudi tujue. None abakera bo babifitaga mu basa. Sasa wa zamani walikuwa wanafanya aje? Wanatasifiwe. Itoro ryacu ry'uyu munsi, hii kanisa leo yubatse ufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Inajengea kwa msingi ya watumishi na manabii. Ushaka kubaho neza, kama nataka kuwa mzuri, ushaka mahoro, kama nataka usalama, nuko wakubaha abimana yatuma. Kusudi uheshimu wale wenye Mungu alituma. Wanatasifiwe. Kuko nibo Imana yahaye mishoni, watu njoo wenye Mungu alipatia mamlaka yo kutuzanira ibyo tutari dufite, yo kutupatia yale yenye tusia, yo kutuzanira amahoro, kutupatia usalama, kugira ngo turebe twatera intambwe mu buzima, tupige hatua ya kwenda mbele katika neno la Mungu. Ndihuta cyane, nitaenda mbio kugira ngo nzamuko sobanura ibi bitabo, kusudi nipate jinsi nitafafanua hivi vitabu. Wahabonye dusome Yeremia, nimepata some Yeremia 42. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremia 42 mstari 1 mpaka duhereye ku murongo wa 1 ngereze kuwa 5 gusa tuganire kugeza ku murongo wa 5. Aravuga ngo maze abatware b'ingabo bose n'abayonani mwene Kareya na Yezaniya mwene Hoshaya n'abantu bose uhereye ku muto hanyuma y'abandi ukageza ku mukuru uruta abandi, basanga umuhanuzi Yeremia baramwegera bati, turagusaba dukundire kugutakambira kugira ngo udusabire ku Uwiteka Imana yawe n'aba bose basigaye, kuko twari benshi noneho dusigaye turi bake. Nkuko utureba uku, kugira ngo Uwiteka Imana yawe itwereke inzira dukwiriye kunyuramo nuko dukwiriye kugenza. Murongo wa 4, nuko umuhanuzi Yeremia arabasubiza ati, ndabumvise yemwe, ngiye gusaba Uwiteka
kandi icyo Uwiteka azasubiza cyose nzakibamenyesha, sinzakibahisha. Amen. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana tubwiye ko Mungu inatuambia abantu nyamwinshi, watu wa mingi, abatware, wale wafalme, abakomeye n'aboroheje, wale watajiri na abato n'abakuru, wale wakubwa na wadogo, baragiye bashaka umuhanuzi Yeremiya. Walienda wakatafuta ule nabii Yeremia. Baramubwira, wakamwambia, bati turakwinginze, tunakusihi, reba uko tungana, ona jinsi tuko, twari benshi, tulikuwa wengi, none reba basigaye, lakini ona wenyewe wanabaki, tugenda tugushira, tuko naenda tuko na none baki kidogo. kwingingira Imana yawe, Sasa si Mungu uyitugishirize inama, atupatie ushauri, uyitubarize, muulize, urebe ko cyagusubiza, one kama atakujibu kitu, ukatubwira ko hari cyaba kiri hagati muri twe, tuambie kama kuna kitu katikati yetu cyaba kiri gutuma tugenda dushira kinaacha tunapunguka. Arababwira nawe arabasubiza ati, akawajibu, nanjye ndagiye, na mie naenda, ndabagingira Imana, nitasii Mungu, kandi Imana iri bunsubize, yeye Mungu atanijibu, nzakibabwira, nitawaambia. Amen, amen. Ijambo ry'Imana turabe umunsi cyangwa rihagareho cyane, wenda ugiye gufasha ko ryamfashije, yaza kugisha Uwiteka Imana kuomba Mungu ushauri. None iyo Mana twayisanga ule Mungu tutamkutana wapi? twayikurahe, twayibona dute? Tunaweza iona wapi? Ariko ahangaha icyitegererezo cy'aba bantu Ni mfano ya hii watu, ni igihe cyo abantu bari bagomeye Imana, wakati watu walikuwa wamekataa Mungu, Imana ibahana mu byago, Mungu akawaadhibu, ibahana mu ntambara, akawapatia vita, barapfa, wanakufa, bamaze kwirwanaho, wengine wakajigombania. igihe kigeze, lakini wakati ilifika, habonekamo abanyabwenge, ukakuwa wale wenyewe wako juu, b'abatware b'abandi, wale wa nguvu wenyewe wanazidi, ariko murabizi, wanasema unajua twayobewe, tumekosea, mureke tujye gushaka umukozi w'Imana, acha tutafute mtumishi wa mureke Mungu, tujye gushaka umuhanuzi, acha tutafute nabii, tugishe inama, atupatie ushauri, tumubaze, tumuombe, atubarize Uwiteka aombe Mungu nimba hari ikintu gutuma dushira, kama kuna chenye tulikosea na acha tunapunguka. iri jambo cyatumye nditegura ni Hii neno kwa jumla sababu ile acha na hii Imana mureba, huyu Mungu mnaona itandukanye n'abantu, hapo tofauti na watu. ijambo rye tugira ko Neno linasema igihe cy'isarura nigishira, wakati igihe cy'isarura nigishira, wakati ya kuvuna ikiisha, abakozi bazataha, wale watumishi wa Mungu wataenda, kandi umwami wabo azabakira, na mfalme wao atawakaribisha, ababwira ngo mwakoze neza, awaambie asante. Haleluya! Wese ahenerwe ibyo yakoze. Kila mtu atapatia zawadi. Abakozi b'Imana bamara gutaha, wale watumishi wa Mungu wakienda, ijambo ry'Imana ritubwira ko neno la Mungu linasema abantu bazakubita ku misozi bave kuyiga gushaka milimani au kutafuta iby'Imana ko tubazabibona, yale ya Mungu, lakini hawatapata. abasore beza, inkumi nziza, Walengo vijana wazuri kwa n'inzara n'inyota wao kwa juu ya kiu na njaa yo gushaka Uwiteka na kutafuta Mungu, ako tubazamubona, lakini hawatampata. kubera Kwa juu ya nini? igihe cy'abakozi b'Imana kizaba cyarangiye, Ile wakati ya neno la Mungu itakuwa imeisha, bazaba batashe, watakuwa watumishi wa Mungu watakuwa wameenda. umukozi w'Imana uko yaba ariko Mtumishi wa Mungu jinsi anaweza kuwa hivyo, akaba guhagarara imbere anakusimama mbele yako, cyangwa akaba umwemera nk'umukozi w'Imana, unamkubali kama mtumishi wa Mungu, uzamugendera kugira inama, mtembelee, ampatie ushauri. Wanatasifiwa. Kuko niba kiri muri mission y'Imana, kama angali katika kazi ya kuko Bwana, yaba ikose, jinsi anaweza kuwa hivyo, Imana ibikimweme, Mungu angali na Imana mkubali, ivuguruzaga, Mungu arudie nyuma kwa neno lake. gushiragaho none Jinsi tunatia vitu ejo leo, kongera akagukura ngo yahoda Mungu kwa anatukutia kesho na kutoa kutia mwingine. ahubwo iyo uhararuzwe Mungu akikuchoka, ikabona ko imirimo yagutumye irangiye, anaona kazi yenyewe alikupatia inaisha, araguhamagara, anakuita kuko mission yawe wabwirana, kwa juu kazi yako umeimaliza. noneho rero Sasa leo kino gihe turimo, hii wakati abantu b'Imana, watu wa Mungu, ubwoko bw'Imana, taifa la Mungu basigaye barabaye ibyigenge, walishakuwa wanajifanyia chenye wanataka. kandi usomye ibya kera, Na ukisoma ya zamani, iyo abantu bashaka kurimbuka,
Watu wakati wanatangamia watangira kwanga abakozi b'Imana, walikuwa wanaanza kataa watumishi, watangira kwanga abahanuzi, walikuwa wanaanza kataa wanabii. kuko wanga bazitusha ku bakozi Watu b'Imana, wanajua wakaenda katika watumishi, batubwira batuzige turukwa, wanajua venye tunafanya, watatuambia yale batuzige turukunda, wanasema wanajua venye tunapenda, bigatuma batasha kubagishina vile vinaacha wanakataa kuomba ushauri. ushauri. Ibyago bibagezeho, Wakati walikuwa wanaona matatizo yanawafikia, baje gushaka Imana bibaciki, ndio wanaanza tafuta Mungu. Sasa kino gihe kisasa sindabona umuntu n'umwe, sijaona hata mtu mmoja uhagurutse n'umuryango we mwenye anashimama na familia yake, wenda nibiwe byacitse kama kwake vimekataa cyangwa akaba ari kuyobera, ama kuna kitu yenye imemshinda, uhaguruke ugiye gusanga umukozi w'Imana, unashimama naenda kuambia mtumishi wa Mungu, ngo ube wamwita umukozi w'Imana, naambia mtumishi wa Mungu, mbariza Imana kubera ibi bindi. niulizie Mungu hivi vitu kwa kia nini? Oya simbizi nibabaha, Sijaona na sijui kama wapo, ariko aho niho dupfiri. lakini pale ndio kwenye Bwana tasifiwe. Amen. N'abakuru n'abato, abatware n'abakome ndogo wa nguvu barahaguruka baje gushaka, wote wakaamuka wakaenda kutafuta. ubabiki igihe bakeneye ko abakozi b'Imana bo bashaka, Wa sasa wanataka watumishi wa Mungu ndio wenyewe watafuta, ariko sikija kuimana hivyo. lakini neno la Mungu alisema hivyo. Amen. Ni leo ugomba gushira mu mwe tugashaka Niye umukozi w'Imana. Mungu mtafute watumishi wa Niba Mungu. mukibareba hari imbere, Kama mungai naona hapa, hari igihe iby'Imana bizaba ingumi, kuna wakati vitu ya Mungu ushobora kumushyiramo n'itike kuja kumusangira. utatia na transport mutana kwenye iko. Amen. Ariko niba ufite uburyo, Lakini kama mungai utari imbere, mungai namuona hapa mbele, musani mukute. Satani unazanye bakoryo Satani sasa alileta trick ko kwanganisha abera b'Imana n'abakozi b'Imana, kuachanisha watu wa Mungu na watumishi wa Mungu, kandi aribo bakabonera umugisha, na wale ndio wenyewe wangepata baraka kwao. kandi ibyo byarabagaho kera. Na zamani ile ilikuwa, Muribuka umuhanuzi Mikaya, nakumbuka mwanabii Mikaya, umwami yarambwiye ngo uyu wenda naze mpanure nyumyo, alimwambia huyu namkataa na tabiri wao, ahubwo ngo yishakire abahanuzi bo kuja baramuhanura bo kumugisha, anashitafutia kugira wale ngo wenyewe bakomeye ngo umwe wenyewe watabiri tubatsinda. wenyewe napenda. Ariko Lakini we yabaye kumwe n'umukozi w'Imana, alikuwa na mtumishi wa Mungu, agiye kurwana, alikuwa anataenda vita, ubwo abahanuzi barabahamagara, ndio wale wanabii wakawaita wao, barakosa abantu bigiza babandi bose, wakasema vya Mungu, wakasema vizuri kwake. ariko umukozi w'Imana by'Imana Lakini mtumishi wa Mungu wa kweli abwira umwami ngo akamwambia, ube abahanuzi bose ufite nabo, akamuuliza wanabii wote wenye uko nao ni hao, hakuna mwenye anabaki? nuko ngaramubwira ngo usigaye Mikaya ndakoza nanga. Kuna kengine kenye kanabaki sikapendi hata. Amen, amen. Ariko yanga ndio nishabu, Ule mwenye alikuwa anakataa ndio mwenye alikuwa na nguvu za Mungu. nuko umukozi w'Imana waruri kumwambia Ule mtumishi wa Mungu akamwambia, nanga muza hata wewe unamkataa akirisha hapo jima, mwambie neno la Mungu. nuko umutse kumuza Akasema mumweke tu. ageza aho yarahanuye, Wakati alifika ariko urugamba rwo mu rugendo murarutsinda, akamwambia hata mnaenda ariko vita. abantu bose bahanuye murarutsinda, Wote walikuwa wamesema utashinda wewe. ubwo umuhanuzi namukubita urushi, nabyo umuhanuzi ukubiriye mutu, Nabii mmoja akampiga kofa akamwambia ile unabii natoka. ariko Mikaya arababwira ngo Lakini Mikaya akasema, ngo nimba mutanyemera nyemera nibyo mvuze, akasema kama mlikubali na yeye muzabimenye ngo muza kukwicumita mu myobo muze gipeza. utaona wakati mtakuwa nakimbia na mko na shindo. Haleluya. Icyo gihe Ile wakati niko byagenze, ndio vile ilitendeka. umwami aratabara, Mfalme akaenda ariko agwayo, lakini akakufia. abantu batangiye kwiruka mu mukozi w'Imana bivuze. Watu wakaanza kimbia jinsi mtumishi wa Mungu alisema. Iri jambo abakozi b'Imana baravuga bati, Hii neno watumishi wa Mungu tuje wanasema, gushaka Yeremiya acha tutafute Yeremia. atubwire iby'Imana. Tuambie ya Mungu. Tugeze muri Samweli, Twende katika kitabu cha Samueli. nashatse kubereka uko byakuri kose, Nataka niwaonesha jinsi ukweli inaweza kuwa. iyaba isi ya none n'abaperezida b'uyu munsi Hasa dunia ya leo n'abantu mwese bashaka amahoro, na watu wote wenye wanataka usalama, ibitekerezo byacu byose mafikiri yetu yote tubishyize ku bakozi b'Imana, tukaitia kwa watumishi wa Mungu, isi yagakuramo amahoro.
dunia itakuwa na amani. Kandi tukabumvira Na tukiwatii, tukabize, tunawaamini. nubwo Satani akorera ko atari mwiza, Hata Satani hawezi kuwa na kuonyesha wewe haikukwinginze, lakini mwambie na kusihi, kiritima niambie ya Mungu. yakubwira, Anaweza kuambia. amen, Amen. yo kubwira, Anaweza kuambia. Tusome Samueli wa mbere 9:1 ya kwanza 9:1 kumunani. Igitabo cy'umuhanuzi Samueli wa mbere Ego igice cya 8 dore ku murongo wa mbere. ego Dusome umutwe w'amagambo yavuga ngo abantu bisabira umwami. Umurongo wa mbere, Samueli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisirayeli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uw'umuheta yitwaga Abiya. Bari abacamanza b'i Berisheba, ariko abahungu be ntibagendanaga ingeso nk'ize, ahubwo bakiyobagiza gukunda ibintu, bagahongerwa bagacagurwa kibera. Nuko abakuru ba Isirayeli bose baherako baraterana, basanga Samueli i Rama, baramubwira bati, dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikire umwami ajya gucira imanza nk'ayandi mahanga yose. 6. Ariko iryo jambo ribabaza Samueli ubwo bavugaga bati, uduhe umwami wo kujya aducira imanza. Nuko Samueli abitura Uwiteka. 7. Maze Uwiteka abwira Samueli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo ni jye banze, nkaba umwami wabo. Amen. Haleluya. Amen. Watu ngo bigira inama wakajipatia ushauri yo kwimikira umwami wa kujitilia mfalme, ariko lakini babona batabishobora bonyine, hawezi weza ao peke. basanga ndebe Wakakutana naye, wakatafuta Samueli, baramubwira bati, wakamwambia, dore urashaje, tunaona unazeeka, kwimikira umwami. tupatie mfalme. Biramubabaza, Ikamuumiza, ariko Imana irambwira utoya, lakini Mungu akamwambia, ibyo abantu bagusabye usiumie kwa ajili ya watu wenyewe bimukore. wafanyie. Nashatse kubereka ko Nitaka niwaoneshe ikintu cyose kila kitu cyo waba ukeneye mu buzima, kingine hawezi taka katika maisha, ukisanisha umukozi w'Imana, ukikitia mbele ya mtumishi wako ukakimusaba, na muomba, Imana ishobora kugikora vuba, Mungu anaweza kutenda mbio mbio. kuko niyo bisonga by'Imana ashize ku isi Wale ndio wenye wana mu cyimbo cyayo hapa wakati yake, ngo bayivugire. kusudi waseme, Ashobora kukubwira ibyiza cyangwa ibibi, kuambia nzuri ama mbaya, ariko aracyari umukozi w'Imana, lakini angali mtumishi wa Mungu, kuko afite ijambo ry'Imana. wajua iko na neno la Mungu. Na Yesu ndiye yabivuzeho. Na Yesu alisema, Iyo usomye muri Matayo ukisoma katika Mathayo ibice 10 Mathayo 10 wenda ku murongo wa 40 kuanzia mstari ya 40 na 41 na 41. uhabonye asome. Kama umepata usome Matayo ibice 10 Mathayo 10 40 Matayo igice cya 10 umurongo wa 40 haravuga ngo ubemera ninjye abayemeye, kandi unyemera abayemeye iyantumye. Yego. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi. Amen. Amen. Yesu abwira abigishwa be, akaambia wanafunzi wake, uzabemera mwenye atawakubali nje bazabayemera. atakuwa anakubali mimi. Jambo ry'umusije kubaza ngo Neno la Mungu ya leo linakuuliza, ari wemera ukozi w'Imana wana nabo, unakubali watumishi wa Mungu wenyewe unaishi nao? wemera abahanuzi, Unakubali manabii?
Amen, amen. Waujeni kibazo kibikira kukamebikira wose kubasaba inama. Kama kuna tatizo na wakimbilia na kusababisi. Hamna tafuta ushauri duniani. Uyu munsi mjyango myinshi gusenyuka. Leo familia mingi ziko na pomoa. Kubera abantu batakigisha inama. Watu waombe ushauri watumishi wa Mungu. Naho yakugisha inama. Nataka kuomba ushauri. Akunyeza ariko kugutata. Na wakati anakuyana. Ariko adashaka kumva inama uramugira. Hataki kusikia ushauri utampatie. Ariko niba tubemera, lakini kama tunawakubali, mureke kumvira n'ibyo batubwira. Acha tusikie na yale yenyewe wanatuambia. Usubira kuri Yeremia. Kianzia hapa kwa Yeremia. Uwera ku murongo wa 5. Ile mstari ya 5. Uco giseko turiho. Ile kipande yenyewe tulikuwa nasoma. Abantu bageremera mbira bati. Watu waliambia Yeremia. Ibyo uzatubwira byose. Kila kitu yenyewe utatuambia. Byaba bicanga ibyiza. Kama ni vizuri tukubali. Tuzabyemera. Tutavikubali. Tuzabigendera. Tutatembelea katika yale. Ariko uyu munsi. Lakini leo. Ntabwo abantu bacemera kugendera mu byo ubuzima bwigisha. Wakubali kutembea katika yale ya watumishi wa Mungu. Abantu bakigisha inama. Watu waombe ushauri tena. Wese sigarumba yishoboye. Hapa duniani kila mtu anaona. Wese sigarumba yakwigera agasenga kumbi. Pia naomba na wewe fika kanisani. Ariko ndashaka kubabwira. Lakini nataka niwaambie. Iyo abantu bose basenga bakumbirwa. Watu wote wanaweza kuomba Mungu anawasikia. Uyu munsi Imana yarakuye koza Imana ku isi. Leo Mungu amekuwa ishatosha watumishi wa Mungu duniani. Nta muntu uba kuhasigaye. Kazi ilikuwa inaweza kuwa hiyo. Na ndio abantu bose bumviye. Kama hata sasa kama watu wote wanasikia Mungu, Imana yashukuru abakozi Imana ku isi. Mungu anaweza kutosha watumishi wake duniani. Ariko kubera abantu batacumvira, lakini kwa juu watu hawatii, niyo mpamvu Imana ishiza abakozi Imana kuzipanga. Anaacha watumishi wake hapa duniani. Mungu atazajishuhudia wapige trumpet kusudi watu wasikie. Amen. Twumvire abakozi b'Imana. Tusikie yale watumishi wa Mungu. Tulemere, tuwakubali. Kuko Imana niwe dushize imbere. Wale ndio wenye Mungu alitutia. Wale wese bari hano. Wako hapa, kinza naweza kuwa iko. Aho Mungu yakuyobora. Wenyewe Roho Mtakatifu atakuongoza. Utazamia kuliko ikibazo uri wenyine. Usibebe mzigo wewe. Nibuke Ana. Kumbuka Ana. Ana yaragiye afata umugambi. Alienda kakamata hatua. Okuba munje akasenga mugumugu. Kusema mimi nitakuwa na yakugira umuntu gichifuzo canje. Nisiambie itaje. Yakugira umuntu umenya n'ibyo ndikuvuga. Nitaambia mtu na yenyewe niko nasema. Akigera imbere y'Imana. Wakati alikuwa mbele za Mungu, ijambo ry'Imana tujya kukoza Imana yamutobokeye. Neno la Mungu linatuambia kugamba utagusori. Wewe kwa jana nini uko nasema kwa wamusindiwe. Wewe mlevi. Amen. Yaramugendeza kweli. Alimfanyia mzuri. Kada kwisengera. Na alikuwa anajiombea. Ariko kuko yari umukozi w'Imana. Unajua alikuwa mtumishi wa Mungu. Yamusubije neza. Alimjibu mzuri. Akamwambia umukozi w'Imana. Akamwambia mtumishi wa Mungu. Ntabwo nasinze. Mie siko mlevi. Umushakazi wawe. Mie niko mtumishi wa Mungu. Ikibazo. Niko na shida. Nagisengeye iminsi myinshi. Shaomba mara mingi. Nabuze igisubizo. Shakosha jibu. None nahisemo kukigira Imana bwiza. Sasa nilisema acha niambie Mungu tu. Umukozi w'Imana byumvise. Mtumishi wa Mungu akata alisikia. Aramwambia ngo genda witaka kuregera ubusa. Akamwambia uende Mungu akujalie. Uwo munsi ile siku. Jamii tugira ngo umukozi w'Imana amaze gutera usayi. Mtumishi wa Mungu alisai. Yesu ari gusamika. Alifika nyumbani na iko na beba mimba. Akimara kwisama. Hata alishika. Wewe Yesu mwingirwa mzasubira kuri wa mukozi w'Imana. Hapa akasema nitarudia kwa wale mtumishi wa Mungu. Yeye ni wao. Nikamwambia ni mimi ni wewe mbele za wao. Alikuwa mbele yako ile siku. Wao ni wakarukanye. Wewe mwenyewe uliambia. Wao ni wabie mjeni bali ukoresha. Wewe uliambia ati uende Mungu akutendee yenyewe unataka. Amen. Amen. Kubera yarabona mukigere y'umukozi w'Imana. Alikuwa anapata baraka mbele za Mungu. Na ndiwe yasubiye. Pale ndio kwenye alirudia. Ndihuta cyane. Tutakimbia mbio. Tusome igitabo cy'abacamanza. Kitabu ya Waamuzi 6:12. Waamuzi 6:12. Igitabo cy'abacamanza
gatandatu 12 gatandatu 17 twasome ku murongo wa 17 igice cya gatandatu. Aravuga ngo Gideyoni aramusubiza ati niba mpiriwe mu maso yawe yereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvugana. Yego. Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuva kugeza aho ndibugarukire nkuzaniye ituro karishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati ndaguma aha kugeza aho ndibugarukire. Garukira. Amen. Uyu ni Gideyoni. Gideyoni ngo bagize ibyago bagira urugamba. Gideyoni walikuwa na tatizo, wakakuwa na vita. Banyagwa ibintu byabo byose. Wakanyang'anywa kila kitu. Nawe yinjira mu shamba. Naye akaenda porini. Nuko ngaho yishe. Mwenye alikuwa anajificha. Imana imanura marayika. Mungu akashusha malaika. Nashaka kubabwira ko. Nataka niwaambie. Iyaba Imana yarakoresha abamarayika gusa. Ingekuwa Mungu alitumikisha malaika. Bakaja baraza bari kurabagira. Ndio wenyewe wanakuya na wanangaa. Buri wese aje kuhanza kuri marayika. Sikeje aho. Kila mtu anaweza enda aomba ushauri. Buri wese ni wewe aje hota. Ule ndio mwenyewe. Abo marayika Imana bavuze leo kuchunge na gatandatu. Kama kila siku. Ali marayika yaje musanga zemo ari kurabagira. Utakutana malaika pale. Awaje atamundi hapo. Hakuna mwenyewe anaweza kuwa anachelewa. Amen. Akimana yadishibanga. Lakini Mungu alificha siri. Nimemwona bafite umwuka wera. Akatia wenyewe wanaongoza na Roho Mtakatifu. Ibara by'agaciro bikomeye. Akakamata yale ya nguvu akabishyira mu bakozi b'Imana. Katika watumishi wa Mungu. Bamwe baragayitse. Mmoja wanazalauliwa. Bamwe batazi no kuvuga. Wengine hawajui sema. Bamwe batagize. Wengine hawakusoma. Alifata iby'agaciro. Vile vitu ya bei ibishyira muri bo. Katia ndani yao. Ayo mpamvu bisuzugurikaga. Ndio maana inazalauliwa. Ntabwo bacishijwe bugufi. Inapatiwa wale wenyewe wananyenyekea. Wewe ni umwami. Wajiko nguvu kuona kama wewe. Kuona kama gavana wewe uchiita. Ukiona sasa gavana wichi. Ukumva gushaka. Unasikia yuko natafuta. Uwe gushaka uyu mukozi w'Imana utanyashingira utafuta huyu sawa hiyo. Sikomeye kweli. Siko nguvu. Hakuko ni kitegeza utamuza. Mna mawazo haiwezi kuya. Uwe gushaka mtumishi. Naona yuko natafuta mtumishi. Uwe gushaka Jacob. Unasikia yuko natafuta Jacob. Tubariko. Hawezi fanya. Ukomera abagore. Wajui ariko bayikoze. Lakini wakifanya Imana yakora muri. Na kitu Mungu anaweza tenda katika maisha yao. Amen. Amen. Hari Imana yakora. Kuna kitu Mungu anaweza fanya. Maze Imana sasa Mungu imanura malaika. Kashusha malaika. Araza yinduka umuntu. Akakuja akakuwa mtu. Yambaye koti kako nambaye. Yambaa suti sahihi. Asanga samye nani Gideyoni. Kwa Gideyoni. Aho yari yihishe. Mwenye alikuwa anajificha. Ambia ngo Gideyoni wewe. Mwambia Gideyoni. Uyu munsi leo. Muhaye imbaraga. Nakupatia Mungu. Utsinda banzi bani. Utashinda bene bani. Utashinda vita yenyewe. Gideyoni amuwenje n'ibipira. Wakati Gideyoni alimuona. Amuwenje n'ibikoti. Ile masuti yake. Aravuga ngo. Akasema. Ngo kweli. Sema ni kweli. Ngo niba umishaka yakoresha. Akasema ikiwa. Niba mpiriwe kuma. Ikiwa na kubaliwa mbele ya Mungu. Ukaba ukoreshejwe n'Imana. Na Mungu anakutumikisha. Ngira ngiyamenya ko malaika aravuga gutyo. Unawaza angejua ni malaika angesema vile. Atavuga ngo niba mpiriwe kuite. Akasema nikiwa na wale. Kandi jambo uzuri kama liwe kuma. Neno yenyewe sasa inatoka kwa Mungu. Ndindira. Ningoje. Nyarukire mu rugo. Niende nyumbani. Nzani gitamu, nzani turu. Lete sadaka. Nikugeragereje. Usudi ni kujaribu. Ureraje kumugerageza. Alikuwa anataka mjaribu. Abakera bagerageza ukozi Imana n'igitamu. Alikuwa anajaribu watumishi wa Mungu na masadaka. Nuko ngo malaika w'Imana avugira mu mukozi w'Imana. Malaika akamwambia. Wewe mukozi w'Imana kuja kugenda. Akasema wende. Uransana kiri hapa. Utanikutana hapa. Amen. Amen. Uransana kizute. Utanikutana ningali hapa. Abasomye wenyewe walisoma. Ndio najia bagihene. Ndio alienda katika Aisa na kubavuga. Aileta mbio mbio. Aishiru mbere y'umukozi w'Imana. Mbele ya mtumishi wa Mungu. Umukozi w'Imana yifatira gakoni. Yeye alikuwa anashika fimbo. Nuko gakoza kuri yaki. Kuri za nyama. Usisha kuzile nyama. Au kani muri kuraka. Moto ikawaka. Inyama zikakongoka. Nyama
chomewa akanya malaika akagendera mu cyakiri cy'umuriro malaika umuntu akamkosa abona kwitasiwa Gideon akaanguka chini afa mu ndege mu maso y'Imana akasema nimeona macho ya Mungu. Amen. Tufunguke maso y'Mungu, tufunguke macho ya kiroho, tureke kurebesha maso y'Mungu, oneshe hii macho ya mwili tu, kubaha abakozi b'Imana, tutii watumishi wa Mungu. Niba ushaka Mkristo wuzuye, kama nataka kuwa Mkristo mkamilifu, niba ushaka gukomera mu mutima, kama nataka kuwa nguvu katika maneno ya Mungu, urasanga abakozi b'Imana, uendee watumishi wa Mungu, bakugira inama, wakupatie ushauri, bagufashe, wakusaidie, bagukomeze, wakutie nguvu, bagusengere, wakuombee, kandi wishime cyo kumvira, na ujitie ndani kitu ya kuatii. Wanatasifiwe. Ukija mu Imana bize uzabe. Neno la Mungu linasema mwenye atakubali. Wewe mtazama yeye. Na mimi atakuwa ananikubali. Imani kila mkozi w'Imana. Mungu aliambia mtumishi wa Mungu. Wewe bakubalie. Ibyo bagusabye bakorere. Wenyewe wanakuomba watendee. Kwa nini bavuze murashaze? Ikiwa kama amesema na sasa. Wewe waje nje wazi. Hivi wakikukataa. Kuriya iyo wanze umukozi w'Imana. Kama nakataa mtumishi wa Mungu. Ubagawanze ni ya mtu. Nakataa mwenyewe amemtuma. Amen. Amen. Gusarije tugigisha mukaba mugere kwigisha mu bya tumukunde. Oya kwesha mnazania tunataka mtupende. Amen. Ntabwo tuba tubigisha mu mudukunde. Tuko na wafundisha kusudi mtupende. Wankunda. Naweza nipenda kubera itunziho. Kwa juu yale yenyewe unanijua. Kubera imbonaho. Weje vitu yenyewe unanijua. Kubera kunyemera. Kwa kunikubali. Kubera usikare kinakumarira. Kwa juu najua kuna kitu naweza kufanyia. Amen, amen. Kwicishe bugufi, tunyenyekee, tugendere turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, tutembee chini ya mkono wa Bwana, nibwo tuzabona amahoro, ndio tutapata usalama. Ndangirije hara kuri iyo Yeremiya twahereyeho, kama anza kuile kitabu yenyewe tumeanzia kwa Yeremia, umukozi Imana here ku murongo wa 6, tumisha Mungu aanze kumwangereza ku 8 paka ya 8, turangize dusenga Imana, ndio tumalize. kumva abantu b'Imana babwiye Yeremiya, watu ya Mungu waliambia Yeremia. Kira cha Yeremiya 42 ile 42 uhere kuri wendo uhere kuri 5 mwezi ku 8 turirangire 5 mpaka 8. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 42 duhere ku murongo wa 5 aravuga ngo maze babwira Yeremiya bati Uwiteka natubere umuhamya w'ukuri kandi wizerwa nitudasohoza amagambo Uwiteka Imana yawe izakudutumaho yose. 6 naho yaba meza cyangwa mabi tuzumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu tugutumweho kugira ngo tumererwe neza tubitewe n'uko tumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Amen. Haleluya. Amen. Ubarahi umukozi w'Imana Wakaambia baramushira ngo wakamwambia turahiye Uwiteka ari umuhamya, tuombee Mungu ibyo Uwiteka atuvuga binyuye mu kanwa kawe, yale yenyewe Mungu naho byaba bicana byiza, hata ikuwe mzuri ama mbaya, tuzagerageza duce ufite ubyumvire, tujaribu tutii kugira ngo tumererwe uwe mzuri. Ntawe ushobora kumererwa neza hawezi kuwa mzuri ugipinga abakozi b'Imana, angali napinga watu. ntawe ushobora kumererwa neza hawezi kuwa mzuri utemera ijambo ry'Imana na hakubali mu bwoko bw'Imana. neno la Mungu lenyewe linatoka katika taifa la Mungu. Hari abatugira ngo abakozi b'Imana b'uyu musoro basigaye barabesha, basigaye barataguye n'ibyo watu wa sahihi wamoja wanasema watumisha Mungu wanadanganya. ariko icyo ngusabye chenye na kuomba muzungu uvuga ngo it's not your business, ukisikia wanasema ile haiko biashara yako, ntabwo ibyo tubikureba, ile haiko biashara kuba yako, ari gucumura kama haiko nafanya bari sawa, ari kubibirigitanyamo ile yenyewe iko nashikia wewe ibyo tubikureba. wewe ile haikuone. Amen. Kuko wamutumye ari kumureba, mwenyewe alimtuma iko na muone, niba uzamucira urubanza mwenyewe atamhukumu. ijambo ry'Imana azabacamo kabiri, Neno la Mungu linasema tawakata azabakoze gukiranuka, wale wenyewe watahukumiwa. ariko umuciye bugufi Wewe ukinyenyekea tu ukagenda nawe uziko wenda abantu bavuga ko atemerwa, tembea saa jinsi usikie kama watu wanasema hakubali. uzi nk'umukozi w'Imana, Wewe unasema mimi namjua kama mtumishi wa Mungu, uzi nk'umukozi w'Imana kuvugaho nawe, mimi nakujua kama mtumishi wa Mungu, hata watu wanasema ariko je uzi nk'umukozi w'Imana
niambie ya Mungu, ngishiriza Imana inama, niombee Mungu wa Imana kumanuka ikamuvugira shuka anapitia ndani yako ubwawe kugira ngo usubizwe juu yako kusudi ujibiwe. Wewe taruka ari mwiza itegereje kumuca ubwawe kwa juu ni mzuri na anataka amuone naye. Amen. Niruke Eli, tukumbuke Eli. Ndikurangiza Eli. Tunamaliza. Eli yacumuye ku Mana. Eli alifanya dhambi mbele ya Mungu. Abana bakaje barakina hivi wakazamba kuzibindu. Ndio yake alikuwa na chakula. Akawaambia kubana umurore muache. Umurore ntabacaye. Na hawakemee. Imani iramwanga. Mungu akamkataa. Eti tunamjia mkozi Imani mshemura mwili. Sababu nyingine acha nawaambia mwe na kufanya angalisho na mtumishi wa Imani iramwanga. Mungu akamkataa. Lakini hakumuonesha. Amen. Pia bimyereka anakomeza kuba imbere nk'umutambyi, akomeza gutamba, anaendelea. Nono Imani za Samueli, ndio Mungu akaleta Samuel aba nk'umwana wa Eli, akakuwa sawa mtoto wa Eli. yakuraga Eli mudata, alikuwa anaita Eli ati papa. Nuko Imani kaganiza Samueli, Mungu anaongelesha Samuel. Nuko yameruganya Samuel kamugibiye kuba ku Israeli, wakati anaongelesha Samuel anamwambia kitu yenyewe atatendeka katika akikutangaza, lakini yenyewe anashangaza. Samuel anahabuka. Samuel alikuwa anaamuka akasanga Eli, anaenda kwa Eli, anamwambia mutata, anamwambia papa, urampamagaye, umeniita? Amen. Samuel amwambia era myatongo amagaye subiri anasema mimi sikukuita, rudia kwa kazi yako. Akongera Imana ya mama ya kumsura kwa Samuel. Mungu anamuita akarudia kwa Samuel. Ariko igihe cyo amenya ko umwana muto atunganira n'Imana. Wakati Eli alijua kama ule mtoto yuko naongea na Mungu. Nuko ngaramubwira ngo giye byuteka kubwira. Ndio anamwambia uende yale Mungu atakwambia. Ndiye mubwira ndi hapa. Mwambie niambie niko hapa. Wakati namara kujibya kubwira akikwambia kitu zagarugira itero. Kuwe nini? Amen. Uko yaba kose mkozi w'Imana kuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndangije bifurije amahoro y'Nyagasani. Niko na maiza na ninawatakia amani ya Bwana. Kandi mbasaba na ninawaomba wewe munsi kuanzia leo tutangire urugendo rwo kumvira Imana. Tuanze safari ya kutii Mungu. Tugire mu bakozi b'Imana. Kupitia katika watumishi wake. Tubashakire inama. Tuwatafute watu, tubabwire badusengere, tuambie watuombee, tubikoreze imitwaro yacu, tuwapatie mizigo yetu, bazayidusengera kandi tutaiombea na tutajibiwa. Isi hano irimbuwe, hii dunia leo imeharibika kwa barasuguye abakozi b'Imana, wajua watu wamekosea. yaba perezida w'uyu munsi bakigenda nk'abami bakaje barishina abakozi b'Imana, hata wa president kama wangekuwa naomba ushauri ni watumishi wa Mungu, isi hano ifite amahoro. Hii dunia ingekuwa yaba mazu y'uyu munsi yabera b'Imana, kama watu wa Mungu bakigenda nk'abakera, wangekuwa natembea kama wazamani, bakaje baje guhanuza abakozi b'Imana, bakaenda watafuta bakayishinama mu bakozi b'Imana, kuomba ushauri katika watumishi wa Mungu. Amazu y'umusi yubatswe, hii manyumba lenge ariko kubera ngo bafite abandi biruhande, wajua wako na wengine pembeni, wamazwe gusenyi bakiorera, nyumba iko na pomoa. Amen. Abakora gusenyi bakiorera, amazwe niko bimeze uyu munsi. Ariko gusabye wowe umushinja muri munsi, nakuomba wewe umesikia neno la Mungu, tangira urugendo niba ufite umukozi Imana ku ruhande, mwubahe mtumishi wa Mungu yenyewe iko pembeni yako, ushake iby'Imana, utafute ya Mungu, kandi Imana izabikora inyuriye muri Mungu atakutendea kupitia yeye. Kurumvisha ijambo ry'Imana, wenyewe wamesikia neno la Mungu, wenda mukaba bitarababagamo, kama ile haikuwa ndani yenu, reka dufatanye gusenga. acha tuombe sewe, Mwuka w'Imana atuzemo, ule roho wa Mungu abeko abakozi muri barabatware bakagendera umukozi w'Imana kugira tuciye muri sasa. Wenyewe wale walienda katika mtu wa Mungu akamwambia tubarize Imana shauri Mungu wako. Reka dusenge. Acha tuombe. Mwami wacu Yesu, turagusabye kugira ngo wongere imbaraga abakozi bawe, wongere ubashire n'icyo wabatumye, wongere uvugire muri bo, wongere ubakoreshe kugira ngo Mwami barangize imirimo yawe neza, kandi abo wabahaye Mwami Yesu ni ukuri wongere ubahe kubumvira,
ntibacemerwa, aho bageze hose bafataga batagira umumaro, ariko Uwiteka uracyari kumwe nabo, kuko wavuze ngo uzabana nabo kuva ku ntangiriro y'isi kugera ku iherezo, ngo kandi imirimo yabo nishira uzabakura. Ngaho rero nyakubahwa, niba ijwi ryari rikiri ku isi, niba imbabazi zikiri ku isi, ongera uhereze ubwoko bwawe amatwi y'umwuka n'amaso y'umwuka, basobanukirwe ijambo ryawe, basobanukirwe n'abo barishakira, basobanukirwe n'uko babona umugisha mwami, kugira ngo batsinde uyu mudayimoni wazanye kwiyoberanya, bigatuma mwami ibyawe biteshwa agaciro. Wakoze Yesu, uyu munsi bigaragara ko Mana bigusabirize kurabikora mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nani umugisha. Haleluya.